Ketheka ni wiringiro bwako nwithirite uri na weekend njega narua tariki 27 mweri June kenda 2025 na jo ni nteto irato kupanganiritie akiri metha ya nteto cia Meru TV amu karibu mbue 2027 jari mathwanio ni yeigi karata kiuthikegi siasa kiuthikegi siasa kaunti mwanya mwanya indi Saturday Jumapili tukimurika kiuthikegi siasa 2027 kaunti ya Tharaka Nithi nikire mubango jwa rumuri rwa siasa Jordan Palace Marimanti oreteri imwe kwa imwe kuma hakiri metha ya nteto nyumba ya nteto Meru TV naria tukaithira tukithuya guconkona ningi tukiringa murashi makarika jagi siasa jara jathirite jagita na mbere na gukujirwa kaunti ya Tharaka Nithi gikaro kia imwe kwa imwe na seneta Mwenda Gataya ni Jumapili ya tariki 28 mweri June kenda 2025 bita wakabu mutharimi ngoshogere ngatoshe mwanya na ndobongita na mbere kurumirira awe watwethie nyumba nteto iraidi negweta kathetune ka Meru kumakirini kiriwe na kimoni thank you very much tuambiririe na yegi ogima ni utonga kuringana na ugambi bwa Meru akiariria mantu igi ogima CEC wa rwangirwa ogima kaunti ya Meru Dennis Mugambi natarite mutunduko jwa murimo jwa Mpox antobana bakiwatekana barina chembe cia murimo jo akilikithia kiria kariba Meru ati thirikari ya kaunti ya Meru nitite na mbere gukandana gutikaithire kuri na kuongeleka kwa mutunduko jwa murimo juri na atari nene jwa Mpox. Jeff Wagituma na ripotia akiaria na andiki ba nteto Dennis Muriungi Mugambi ura ni minister wa ugima ja kaunti ya Meru naugite ajiebana nandi ni bagwatikene kaunti iji na murimo jwa Mpox na kinya gutariria ajibaba bomba kwithira bagwatiri murimo juju ntere ingi mwanya mwanya omea kaunti iji biumya bika ibidiri itombere kubo ripotera ati tuonete twawatanitie kesi imwe side ya Kaithe na tukumigwatania side ya Kaithe ikwejire todo batu tukureta mwaje Meru General na etho na gwa isolate kana era gwikwa kando na daktari betu bomba ikwithirwa iba kumutreat nora na rweja twejete ku report ati tukugwata cases ingeinya chia murimo jojo wa Mpox and then Meru County na nto baba bonde barabombete kwithwa bakigwata murimo jojo abarumite Mombasa ebetho bakeja Meru County na tomba kwithwa tukuona bena symptoms iji chia murimo jojo surveillance team yetu yombe kwithwa ni kumba ku report na twethirwa aje baba itukumba kwithwa tukibashughulikira Meru General na bomba konde kwithirwa baguchokwa nja cases iria itirari barabatari ugwatine tayari bwana benja nebe kombe gutreat ni arakinya ejene bimwe bya bionererie bya murimo juju na kuria Meru bethere bakimenyera bunene na rwa tukujita kwira public ati iboga twithirwe twithwe twe on the lookout kana twe alert kwithirwa itugutega antu barabombe kwithwa bena cases iji in case muntu akeja ku report ukeja kuona muntu mbuga na rush kana era tuthundo twitha tukalija twa muthanduku na muntu wakeja ku report nyawengo na kwithirwa na fever kana na Kimeru era tuga omwangi ndene mwiri na kwithirwa na kumba kwithirwa IB mera munthi kana lymph nodes iboega muntu ojo na akeja kwithwa mbuga na gukora symptoms ichonde chikombine muntu gukora muntu kwithwa na fever na imbi tuthundo tutwetawa tukaria to muthanduku na most recent nya tukeja kwithirwa at least muntu ojo mbuga na travelete outside Meru County especially counties zitukona china mirimo ejeri iguru iboega tukombe kwithwa bati tukureport jontu gintu kira tukwenda gukaria mu Meru mono ni ate murimo jojo keja go spread iromba nande ni Meru bagwatanire na rwangirwo gima ni kenda bagakandana na murimo jojo na batu to department ya health kana to thirikari ya county government Meru
aja yetu ikwithwa tu protectite mumiru wonthe kwithirwe ati kumba murimo juju tukwithwa go spread kana twithirwe batu murimo juju o uria jukweje tukumbi kwithwa tukijo gwata no tukethwa tukijo treat tutikwenda twija kwithwa twina outbreak kana numbers iria batu chiomba kweja ukethira ni guzidi inya capacity yetu, lakini atukwenda kwira Meru as of now ati twe Meru tutiogwatine na twe Meru thaiji thirikari tayari ni umbeti kwithwa igikaria muntu wonde wina symptoms na batu tukwija kwira muntu ukona ena symptoms iji ibwega ukaripoti ke machibitari jetu machibitari jonde ja Meru County o ala chibitari ri 216 facilities ira twina chio cha public na inge cha private nya chiongo bonde iberesi ithirikari symptoms cha mulimo jojo na daktari bonde bakwithwa bakemenya kujo identify kenda twithwa batu tumbeti kwithwa tugikaria turia Meru mulimo jojo tukeji kwithwa yukegwata antu baba ingende na mugongo jo Meru. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nyuma ya uthondeki bwa sub-county Enjeru ya Imenti East sub-county gicigo mbunge kia North Imenti nare DCCO mweru Baya Amisi ukarungamira sub-county Enjeru narikitie kwithira kiamukirwa ni county commissioner wa Meru Jacob Auma na mbunge wa gicigo mbunge kia North Imenti Rahim Daud nare akiaria Baya Amisi atariritie mitaratara ira yekikenda kutigira na gutungatira akari ba sub-county Enjeru ya Imenti East sub-county. Mutugi wa Kiambi na ripotia. Mbunge wa North Imenti Rahim Daud na atongerete mambraja kwa mukira DCC wa sub-county Enjeru ya Imenti East Baya Hamisi Nteresia Dhura. Hii ndio official office ya DCC and within a month we should be finished. Lakini bwana new DCC bwana Baya hautaingia kwa hiyo ofisi hata kama imemalizika, tutaimaliza. Ni naibu wa rais ndio atakuingiza kwa hiyo ofisi. So ningeomba watu wetu wa CDF chair pamoja na fund accounts manager muangalie hiyo ofisi ipatiwe furniture ile inastahili ndio tuweze kupanga hiyo ofisi ikuwe mzuri. Kiririkana kwa Rahim nethirite agitetera ujukania bwambe umbithi kire gitengo gya KDF kuma kire sub-county ji ira kugabate jukitwa muna kwethera ni kurukitwa maukune ja kithirikari. One of my sub-counties which was operationalized, Imenti East, has been excluded from the final list. So I request the committee to press for a re-advertisement of the centers for recruitment. My Imenti East sub-county in North Imenti constituency should be one of them. Wamenihakikishia kwamba chori kuna barua kutoka kwa Office of the President nilichukua juzi ya kuwapelekea OP, National Police Service na KDF pale PS. Nimemtumia barua kutoka Mr. Lilan kwamba sub-county ya Imenti East na ingine ya Marsabit zimekuwa operationalized. Ni tagarete kwetu embaru ni Beatrice Karweza Mosiasa North Imenti na utarika mitene ya ukana na ndu ashake mumbere jande gurune ure kinyawe withiritare mustalene jwambere gukubiria sub-county ji todo kie eje engerekanio njega sana no tutukatega rutere rwa runge ibonere DCC wa I think kali in the year last year ende batu tukeja kuya tutigwatanira na mutongere oro thuri na tutukuga torwenwe okeja kwithirwo kirwaga na tongere baraberitene na area singe itena ndoa iwi ichitega gwa na ikaegwa focus antoja youth unemployment to number 3 bottom 3 ikuonania kwagia ngwatanero gategati atongeria igotuma youth beto na baraba ena documents cha kuandikwa bakagi opportunities inkoromba atongeria baonde kuma thoshi mwanka tonyeri togwatanire na twejane support nyume professor wetu deputy president Kithure Kindiki aria Meru ikabangirwa keki yo na nyarira keki ete kungana ingwete kya tukona
ikuitabushia resources. Karo muri ukiokomereria matakete kia mubungu wa North Imenti ariuga ni bethirite bakithingatira sub county je gwa Kagita aria ugite ni barakurukairwo ni mantu kathumbari bakendekithia mubunge Rahim Daud kuona sub county je ne kwethwa headquarters na wakibwa Kinandi wiki ogento kira tukugwirirwa na itukuona nya maendeleo ja Kenya, lakini la muhimu na kira tukwenda kuromba thirikari yetu na ndino tutuna sub county njeru na ibo kuona kikieni gikinene kiomba go plano boga na sub county je kethwa ni unene nyankurukia mutindwa tukuromba thirikari yetu na mheshimiwa Rahim, tafadhali itugukwira batu turenda headquarter ekarija ora kangeta gakari kana inya ndera bwakirwa kebere cha ndeu no the model headquarter tukwenda utwakira tutikwenda tubechwa nikena ntubara bonde agricultural officers antubonde bangao beje nikenda bomba kunganira ndene ya mobisi jaja itokuona tuna personnel lakini personnel batena resources ichibweri kuongerwa rutere ruru nikenda kithe iborisi na ntwatwethera tuna ngari imwe twethero ara kwena police station established darunogone ne wenyayo ngare kumba ku service area eu kiripotera Meru TV kumathura gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi kagitiri wakau akari kumantu amboi KK etama ni bashumiretie konania korega kunganirwo ko ni gutabarikia ko wagi bwa okaria ningi wagi bwa mainya jamwanki justima matorene bakilalamika wagi bwa kita thokone ntere cia antu amboi kiala bakirotera MCO wao Frederick Burugo ni kiraba kuga na mami ngogene iraba mwere kwithira akibarutira riboti ya mukiri onkonja akariba keke tama irare antu amboi wand ende ne baumerete kuromba MCA won we Frederick Burugo kubakanire kitakira ke kontoko kenda bomba kwetha bakirita biashara cio na kinya kulikithia kari kontoko kukimenyekana keke tama ni kukombete kwethera kukimenyekana keke tama ni kombete kwethera kwina wagagi bokaria ara nyumba cionbete kwethera ikithuko kaita na mwaka thai ende nyumba siete nyumba mwanja ona kinya kambe ya polisi ethetwe kirikiani keke sama na kuntupo ni kuonania ati wagagi bokaria buteko na ende ni barombete ngavana mutumantu ethingia bakiwatanira na MCA wa kuntuko pambe kwithia ni bawakanieta bakiwokethereta kini kithara kia kana ende makarika yaya kwithi nyumba yatumba kwithia yekuyirwa kuntuneko kitake tu kiorete kuma mwezi mwe ugumetene dai ngwitikenia gwe miaka 3 gitagana gitwire wou na itumwira na bagia bagandi kwithwa ukia gwithereta akira yontu kiri araura ikakie kethirite ke function ka kikirita ngui ndina hakika walifu boba yukasikanya ka kwithia bakithira bekira thiro nyumba we ara ai gwithiro nyumba we ara ai thiro bya bionde mwana watu warenkia from kwe mutuma bashirikiana na MC baumba gutwikira gitakira kiumba kwakana nontu kitakio na tuna security police station area maunto yonde akethero esawa rewende bakionekana kumeneria MCA won we Frederick Burugo bakiwania ibu nene MCA kumba kwithira kinye turenere na kuremwa ni wakanieta abakiwa atekiri na njoke na ende kitomba kwithira kikia kanwa akariba bakiwa ate muntu nuoretha cia njoke ne na umesaiti ya njoke na nontu nirora wa kinye igi nisibati kwithira ikengwa kitaeneke kenda kia kanwa ende TMC kweya no soka ate akanete kita na kuwate njoke se kontoko itewero bakwa kwengo njoke swalde mwezi mwe mtogwa kwengo njoke na atia kitakete akani ne na bidhaa bionde bya byomba kwenga njoke na mruwa twira itakira njoke kire lakini muntu na mathwani saitie njoke muntu no aite kura kawira njoke ni kathira no gwibwa lakini njoke itombo chinda muntu mathwanio katombo tura kiundura ntomba njoke kuthuite ukaroe ukaroe wara no karita njoki no karita na ichukuo ni ato na njoki chete kura itageri tubatu tethwa nakyo lakini bila biriaretia atori bonde bantu ambo yonde kwa jumla ni gwethera gita kiu
kiorera thai kina miako wena nibo wananchi katibuo kitethira kikiaria kitethira kikibwethua na kikwora wananchi bero kina njoke sieweta oni ndewete nasi sieno mieri 10 isietire lakini kiongozi yetu ngweke na garekete na ole ribatwe nteko meana na tegari lakini otethina atukuromba wananchi tweno bampa tubampa ora mwingweke tukakuruta tukithira tukakuruta makona ituro turute ngwira agirete 2027 otethina twasema nende bene Kiripotera Meru TV kuma keke tamantu amboye Gembe North beta Mokiri onkonja aringi biashara thokone yechera ira iri wandini ya Mugwe ni gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe nibacumiritie kuregana na gikundi kia atongeria baraba kupingana na kira kuringana na biashara ba ni waki na uthondeki bwa thoko yechera bakipinga atongeria baraba kuga kabakurwa na murandi jurajo kwambirirwa ni mubunge wao Patrick Munene bakioria ati ka arekanunwe aithire kireta witi na mbere bakiuga bo bari abiashara bakaithira bakinguneka gukirukira kwagirithwa na guthondeki bwa thoko ya chera Degera wa Iguna na ribotie. Watu wanapinga soko isijengwe. Tumekuja kuandamana hao watu tuwajue leo. Yune tuenda maendeleo. Tukauria nonto batone aretire thoko. Kenda ntumandika balwa ya kubinga ni yake. Tukauga ungine athia atuletera lonse tule magenya tukare makarati ende te kubinga thoko na egwa akigwa ko egwa kenda gwaka thoko muno athie kathabani kamba andika na wenu. Reba twakegwa tebo mutha mwenju kiakegwa tebo kana John kio chera tukauga twatigerwa kene thirikari ya Ruto nituma tukuga twio nitulirira thoko yonka tigo kuma kuga 1 term 13 term nitugandiriri term thoko yetu yakwe kama mheshimiwa Patrick Munene aretire kuma thoko eno kuma national government tutisitia nuntu akupicana na mundu tutisitia nuntu akutangana na mundu kitu kuria antu mathoko machera kana antu aikari machera ni thoko niyo tukwenda nuntu umundi thoko eno kinathio nuntu kenda tumacha kwandikithia maristi makiuga mo matabangithua kangu kuria atiri Patrick Munene umekwathie kura national acherie thoko amiretea mucoke yumea iole tu tugakorwa tukebunira na kina thirikari no ya William Samoei Ruto tupinga maendeleo nuntu waki yo sherie nau turetere anatu tukwenda kureterwa nikenda tuibunia na indu na thoko tutikurie siasa muntu akenda siasa nitucemane siasa tuone tugakone 2 term na 3 term utera Nde mheshimiwa Pato akothiaga tuchereria thoko kwena antu mama magotindo tuko tumechamanioni kena mabinga thoko ene antu metu mugetikiria untu tanu na antu metu turaugira thoko nini achera ne tukathaniria muntwa gutuka no kwenda gite kana gutuka wole mutongori wako nitupe mheshimiwa Pato heshima kenda twakira thoko nuntu thoko eno antu maregatethia ni antu machera gikundi giti kia kithirikari kia Red Cross kira githirite gigitithia mautungata kiri akenya muno baraba gucamania na mitino nibambiritie mutaratara jwa kurutana wananchi kathitune ka Meru yeigie mitaratara ya gutungatira baraba gucamania na mitino riboti edhuraniri ni Mutugi wa Kiambi. Na tumekusanyika hapa ili tuweze kufunza watu maneno ambayo inahusu Kenya Red Cross, sana vile mtu anaweza jitolea kusaidia, kwa kuwa wengi hawajui vile wanaweza saidia wakati kuna ajali barabarani, wakati kuna disaster kama moto, floods, drought, na hata kuna programs zingine ambazo huwa tunafanya ambazo hazihusiani na ile kitu watu wanajua sana tunafanya mambo ya disaster. Mara mingi watu hata wajui wakati kuna moto ama kuna kitu imetendeka ni aje wanaweza tufikia ama wanafikia ofisi zetu, lakini leo ilikuwa siku ya kuhamasisha hizi vikundi na kuhamasisha watu wale wako kwa katika Meru County ili watusaidie kufikisha ujumbe kwa wale wengine hawako hapa. Wakati ule mwingi watu ufikiria ya kwamba sisi tumko na
na uwezo sana wa kufanya hii kazi yote tunafanya, lakini kwa ukweli wale vijana unaona wakifanya hii kazi uanga wamejitolea usiku, mchana na kila siku. Wengine ni bibi zetu nyumbani, wengine bwana zetu, wengine watoto wetu, na kwa hivyo tunaomba watu wakuja watusaidie. Unaweza saidia kipesa, unaweza saidia kimawaidha, unaweza saidia kwa vitu zako. Tunaomba nguo, tunaomba chakula. Saa hii tumepewa shamba na serikali yetu ya Gatuzi la Meru, tunataka kujenga. Unaweza kuwa mmoja wale, utatusaidia na mabati ya kujenga, utatuletea lori moja ya mawe ili tuweze kujenga ofisi yetu. Kwa kuwa wakati hata tuko na disaster hapa Meru, sometimes unaweza ona tukua very slow to respond, lakini sasa hatuna hata warehouse ya kuweka zile vitu tunapewa na watu. So inabidi tutoke hapa twende focal point na Nyuki kuendea vitu huko. Na unajua kitu kama iko within pale huko inakuanga stress. Juu sasa kutoka hapa kwenda logistics na kila kitu. Lakini wakati tutakuwa na warehouse na ofisi zetu permanent, ambapo hatukai tukienda kuomba ofisi, leo tuko ofisi hii Northimenti, wale wametupea ofisi, wamefika pahali, nataka kutumia ofisi yao, tumeenda ofisi ingine Katembe, ule ametupea nataka kutumia, tumeenda Tigania. So unapata hii maneno yote hata kwa kufanya kazi ina to affect, you know. They were not part of there was some communication. Ni Matheta, Muthuro, Mung'ento na kururia mata kwa kari kuma Nkonga wandi yakirwa nari bakimeneria MCU wao Makena Murogosho nikiraba kuga ni mirandi ya witi na mbere kura Kemile boba getora mundu nejo mutumanune wagi bwa mirandi ya maendeleo ti barabara timenya mwangijo stima tiroe nikinyamara kiribo egita kwa egita bakiromba kuthikirwa ni MCA wao bakiuga atiko baikwa nande ni bamuritie kuinduka kuma toro dito ningekombereria uruti bwa Ngoge. Riboti ya Mwende Olaiboni. Kariba Nkonga wandine yakirwa na gĩcigo mbunge kĩa Bore ni bachumirĩte na kumeneria tongeria bobo nene bakiwa ni babateyanĩrie kĩrĩmĩrandi ya wĩti na mbere rũrĩa rũĩ na barabara bakiwa kinya njĩra ne batombo tũrabetera miunda ya itha Nkongeji kumora ndejire Nkongeji yani ote ndona gichenjia nambije kwa aliama kinya barabara ito ukona naja nyabo atutagera barabara na ici itingo twithere na njira cietu kona ndi ngori atire batwe kato teringa akura kana na kura cietu irio na niambuge mbuga rimwe roka kandura koko getha akombeka na nyamuntu gokeja kuthira koka uketha tetetheka tafadhali takura tukatae kupiga kura sababu kura ito tutethia na atukuringa kura igeta kurithania antu ni ondo okona ikara bunge ontu bakure kwa tukara kuringa kura betau Mugicunge na mantu ya maendeleo tutenganiri no tukiambere kinywa teganjiriria sitonyete nyandene estate na estate dogi mono ndete barabara ucio ndogote barabara etemo te karakta yeja itu tuakta ikeja na tuakta ikinya ko turiringienda mono barabara ucio gitabura sitemwa nikenda sikatonyania mukikuma barabara ne munkara inini kenda antu barabara mwisho ndere bakona nje barabara mwisho ndere bationa kumarira no baumarira abikibiki kenda bakinyara mini na rero mbareonekire atongeria bamuno MCA wa Kontoko Makena Marogocho balikana no baturira kinyaka barabara kanini oamo no baingeria wira no baturira nduyo yora berete kaita kaithurano be mwaka yongiri yele mirongo ele na yele ndere tuturetie batwe atoisuire turuje tugitugwitwa twasepaja rujiro project tware aru aro aringiro takeja ora ntigiri ringa takede thura otaga naja ke barabara kinyo ataga imuito ora tweta bantu ba Nkonga ba imuito ni barabara ti imuito jori naja tujaruje najo batwe tunaruje rwa community tu savete aru monga to ya ko sefa lakini lo community na kuzine ruku piping goteo numa umaro kamire alo ko gitata aro kwenda baraba ninyo be nai baraba ninyo bo bedro be nyoruji Diria nene beto bachwaga kura baugeri bo torambo a ospuru monga dai tutamiona yuto abere kura betro ofisi na neu tutabona kaire nyanto na munene weto wa munene we MCA jensi to dura mto jensi
at least uroga tutegaira action twirika kuona MCA we turi atwa mutara ndiko twa mutara ya thiuruka ituone tutamuona kuma au katugegwa na kweja na into nau na kovije maendeleo yangi nau na kweja na mapaipu inde gwe tuko batu atugitabure utiki tuona ba Kiripotera Meru TV kuma Nkonga Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni. Ni ripoti ikaithira itumilikili harato kubanganditi yake metha ya Meru TV Mbeta wa Kabwe Mutharimi gushikira nkatho cia mwanya ni bwega nontu bugwita na mbere kurumirira au itwithie nyombe nteto iri na igweta kathetine ka Meru kuma kiri ni kiriwe na kimoni. Thank you very much. Ukolelo kututhingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Ndiri ni nyagikeno gikinene gukurikania ati kiri mubango jwa rumuri rwa siasa Jumapili ya tariki 28 barabara cionthe ni Jordan Palace Marimanti tukimurika mwerekera jwa mugongo bura siasa cia county ya Tharaka Nithi cithirite gitana mbere gikaro imwe kwa imwe na Senator Mwenda Gataya. Mubango ureteri ni Jerry Wachupe. Nkwendere weekend njega.